me like that? Are you pressed for time? Put you on my mind. Do you want to know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. Anak niyo, ma'am? Nangita mi ni Kwan ko. Ni Stephen Lumusan. Wala siya, ma'am. Hila uli, ma'am. Dal pa rin ko pizza, dal. Uy, ilo, bakit ro? Atong sunblakan. Ali. Salsi mo ka, ma'am. Ali. Sana all Ali. Ali bang Ali. Sige, silpid ayun. Silpid din. Imay di ha, May day. Tour guide na to. Kame. Vlog ka. Hi, Del. The adventure begins, guys. Imbalos ka? Imbalos ka? Ay, ma'am. Hala, si Idol Saki. Ay, maghapit ka pa rin. Imbalos ka? Musta mo? Mami, yan Ma'am. palain. Mata Idol, lipay kay ko. Nagay, isog tayo mong nanay. Ay, syempre, ako magod ni. Nanay, shout out yung nanay. Mga sa mga Kalibo ko kasi sa akin man ba. Saki, oh. Katulo? Imbalos. Guys, di balos. Mag-vloggerist po siya. Vloggerist po din siya. Lahi ra gyud ang iPhone Pro Max oh. iPhone iPhone 14 Pro iPhone Max. 14 Pro Max. Hulat. Dili tanan wala. Dili tanan tawag ginula. Uy, butaw na, uy, kabalusay dyan po ba? Pero gwapo kayo ka din eh, ah. Boy, Yes. so after gilak naman eh, so ano na tayo? Ikaw may mahimuan ng bulahan. For the cloud. For the cloud. Inapot guys, subscribe to sa SakiV channel. Guys, sobre sa music channel. Ikulo nito sa cellphone, magkinanglan pa dahil ko Human drone. Oh, Human. human Dito, makita mo tripod. human drone dito sa Nuwan. Hindi mo ko itong mga ana-ana niya. Kita mo na ko na. O sa paliton kailangan sila magkuan atong Mga ana-ana nga. Yan. Sabot sa Huy! kabahay. Huy, paghilom na no, kay 10 mo, abot na lang ng 10 minutes, so patakalakaw, okay, bye. Yet, Kabugay man ka. Una. Oh, Ha? oh, Asam ta? oh. bungol. Bungol! Ay, ang nawang, ang iyang iconic na nawang. Iconic yan. Let's go. I'll never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Sige, number 1. Dili na ko. Ayaw, gub, anong motor? Yay, naka-drive ko. Hi, Kuya Jay. Kuya Jay in the house. Adventure. Idol. Hello. Where in Kambugahay Falls? Where you can... Where you can. Di ba ta English? Kambugahay Falls. Sana all Endemic ug Bohol na malagay ng kumugahan ng Tarsero. Naman, lagi sa kambugahay na ng Tarsier. Kung asa ka ma-fall. So I go before I need to hear that voice. Cause right now feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about the secrets true. Hi guys, welcome to my vlog. Ka-vlog po siya oh. Yes, nilandong. Welcome to Kambugahay Falls! Tour guide. Welcome! Welcome to Kambugahay Falls, my friend! Where is it located? Countryman! Yeah, where is it? Let me your age! I came to buy Caesar, not to... Where is it located? What? Sa Kambugahay Falls, where is it? What? Where is it? Sa Kambugahay Falls! Kambugahay Falls, 7, Lassie! Maligo! Lassie! Basta kay Lassie! Hi, vlogger miss.
Hi, Vlogger West. Oh, vlog diri, vlog dito, vlog tagtanan. Yes. No! You jump! Sak! Daan ba ka to? Yes! Hey guys! Uy, golden hands me guys. Sana all. Ikaw ko no? Ay, lingaling. Wala. Wala ka. Wala ka holding hand. Hey guys! So today, kay we're here sa Cambugahay Falls. Mura mga piling turista mo. Yes, we're in Kabuha. Murag po karon pa mi nakaan eh. Kulang team. Pagto lagi ta kay ang mga buling nila sa babaw na punta na to diri. Kamo po, ngano po nga ni po mga po. What? Kung naligo pa okay, I hate dirty. Galing magpaibabaw ta, tara. Ay po, So let's go guys, paibabaw mi kay. Actually 3 layers di siya. Yung mga buling sa naa sa ika-third napunta na mo sa first. So mo ambak mo. Oh! Ano di mo yung mo ambak? Galunggan. Ay, mag-madok ni Kaman. Dahil turista, turista. Sir! Hi, sir! Sir! Where you came from? Where you came from? Sir, come closer, sir. Uy. Come closer. Where you came from? Somewhere down the road. It's your first time here? Yeah. In the Ah, Philippines or in Siquijor? Both. Both? what? Oh my God. Is this Where your you came Is from? this your child? It's my daughter. Ah, daughter, your daughter. You there. You like that. You call her. No, she's clear right now. Wow! She cannot talk about now. Yeah. You jump. I Guys, kani ba ako videographer kay magabuot-buot? What's your problem? I don't have a problem. What problem? I think you have a problem. Problem. I told you to jump there, but you can't. Because I'm How scared. dare you? Oh, come on. What can you say? Nothing. May na po nag-iming ako ni Tilly. Pak nga na, bunale. Napaibog siya because very. Wow, maudi ay. Paibog di ay sa iyang Sperry. Hoy, basta mag-uban mo, wala mo, magalibog ko kasi pariner niyong upat. Tata. So, what do you think? I think they are the Filipinos, you are the foreigner here. You are the foreigner. Ito, nakapapicture na si Ate Gwa. Let's go. Yeah. Moy! Ano naaman ka diha? Amo ang niluwa ka to, napunta diha, harita. Tanawa guys. Di po. Punta din na rin, oh. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. 'Cause I'm nervous. It's you. Hoy, lukya, nato na kinaubsan. Ayan ka ng mga tao na. Mao gani. Sige nilang gikhian na haane, way siguro May siguro na nahikalibang. O, di ba? Puro ta na sa opos. Ayan, di nag-iian. Pero may muhigo ta. Ah, maligo. Di ka, di pwede gili. Muhigo ta. Hanay ka. Makatabaan gani kanit sa. Hubog man ka. Hubog man kayo ka, oh. Non. Wala mang god. Nangit mo kung siyo. Nanangit mo kung niya. Nangit mo kung siyo. Nanangit ko dukyo. Nangit mo dukyo. Sabaya din. Wala mo ko no. Nanangit ko niya, oh. Kabang naman siya. The details, nanghid ka. Tandangan man niya yung umya ko. Dili makaligo ka kay ga-vlog mong ko, buhay tagam. Buhay ko na me. Mana ka?
Bye-bye. So guys, dahan kayong tawo as in. Dito, dahan kayong tawo. And murag mato nami sa mong next destination. And nahusto nami dire. Akong camera kay na blur, basi nabas na. Okay, bye. Smile, baby! Sige, tarong ang salom, lalom! Lalom? Hindi ka ganun. Uy! Hindi ko lang ko. Ew, galaway. Ay, kamo. Mato na may, bye-bye. Ang pengya. Hope you enjoy our tourist destination na. Unsa? Hope you Enjoy. Mato na may, bye! Sakpan. Wala ko ay. That's ano po? Wala ko ay tag na. Manamay, di nagpulusa. Wala ko ay tag na. Short. Mulibot pa ng Siquijor yung taga na eh. Okay. Hika po yun ang kugsaka. Asa mo ta sunod? May bira ko mo ya. Ay, okay. Yeah, mo eh. Guys, unsa man ni tubig siya. Diwal dila. Alis na ilaw. Mamagaw naman mo. Wala na din. 135 step. 135. Share. Walking away, your words are lost on me. It's taking Hey guys, so namig tambayanan karon kay diri mag-lunch with our guests from Cebu City. Hello guys. Share pud nila mo igon sa day tarong adlaw. We're just enjoying ourselves. Yes. With our Pretty guest sa back. Tara sa back. Tara. Si Ma'am Bumi. Si Ma'am Bumi. Si Ma'am Bumi. Then we're enjoying just our life We're because enjoying our life because life's too short. saan lang dito Life's too mag-enjoy. short. Kain naman sila. Kaloin ni Uncle. Good luck. Visit ka. Excited kung saan ang tingog. Si Sib Sib! Apil mama, apil ang mama. Hey guys, welcome to my guys. Hi! Hi! Oh, Hinday ah. Si Kay. Mama niya magsunod sa balay. Sunod sa dapet. Chip chip! Hoy, time lapse in 3, 2, 1, go! Bubong time lapse! Wala! Si Bubang! Si Bubang! Naningkamot pag siya! Bubang! Bubang! Time lapse sa Bubang! Time lapse! Ay, kaulo Bong! Mausik! Mausik! O, yung nauna-una nyo, dagang kayong gagutom ng tao. Oh, daghan kayo. Dapat daghang gigutom Bong mong ikaw na lay. Mong alayo nagkaon ng mga taong gigutom. Bubang! Smile! Muy taga isi.
Tugo isi bubong. May guy kung saan ko. Naon na pagkawat oh. Hinahanap ko ano yung ano. Okay, bito si bubong mo, mohilak na mo eh. Moy tagay. Hey guys, so karon padulong nami sa San Juan. Ay, sa San Juan. San Juan naman eh. Kana padulong nami sa Paliton. Ito na mag-chill-chill sa Paliton guys, bye. Asa na Paliton? Palabang pata sa San Juan proper. Init kayo. Sa may kanto, kanan ka. Kanan ka. Kaliwa ka ulit. Pahilom ay. Tapos wala na kayo. Bye. Sige, hugot oy. Tapos Iniwan ka na niya. Hi guys. Kapit sa mihaning kapidigoyod guys. Yan mo inom sa Coke coffee. Kaya ma-driver ta guys. Kaya init kaayo. So you need coffee. Ah, diba? Sila di. I don't know why. Kambal dahil ta guys. We're not twins. Bigdan mi hadto guys. Kambal mo ma'am. Tagay Pamarzay. Guys, o karon guys na nami sa Paliton guys. Dayon. Si Palitong. Ato Siquijor. Ay. Kung sa mong trapuhan guys, kay nalubog mo guys. Kana guys. Pero na niyo akong pakiton sa Paliton. Remember when I... Hanita guys, kailan dong guys? Hali. Yung sama na Doc, new career? Woo! New career ni Doc yo. Ha? Human drone. Ikaw. Human drone. Human drone. Sak, I challenge you. Kuhaan ang donation. Ha? Yun ay pagtupil. Ay, 600. Ay. Kuhaan ano yung donation? Plano po mo. Basta dili? Ko ang donation. Ikaw eh. Ayaw sa akin. Tayo sa akin. Musugot mo sa akin. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna. Bart, hawi! Hawi na kumbag, Bart! Ben! Ikaw na ko eh. Wala ko na i-play tinuod. Kanang? Imo ha. Oh. Yes! Let's go! Yes, let's go! Let's go! Let's go! 3 foot! No, I will! Katawa aso nga ako mo eh. Init naman dito siya.
Bate, may go ka der! Very hard. English! English! Dili siya kasabot! Yes, thank you, sir. Kaliuntang na po ni more. Ayaw, maguba ng lubi. Sir, we have a challenger here, sir. The challenger! Sir? Am I pretty? Am I pretty? Very pretty. Oh, thank you so much. I appreciate so much. Thank you, sir. You're welcome. Oh my God, you're welcome daw mo. I could never let you go.